Rasto. Baba sansoka mina. Como ya bulere no escapa na skuli. Sansoka mina sina kwenda kwa skuli. Oh, yeah. Anangu samba kushoma ndo funguo wa maisha, mbona mnasarau mnaziuta? Ye mwalimu wa Kiswahili, baba ukikosa na kuchapa na kutinya. Kwani sikumanya raso, tabia ya kwako inasinya kisha inasinya. Mwalimu akifundisha kasioni kungirangira na kumbolambola. Sesho baba sesho, ye mwalimu kasiyeni kugocha-gocha. Ta mimi wewe ni muma, loni sasa lakini faga kibao. Kala kunda shoma na mbira, mana pesa zangu zinaniluma. Baba sinda shoma datoka, mana tayo matimino sibira. Kala kunda shoma na mbira, mana pesa zangu zinaniluma. Baba sinda shoma datoka, mana tayo matimimi sibira. Kala kunda shoma na mbira, mana pesa zangu zinaniluma. Baba sinda shoma datoka, mana tayo matimimi sibira. Jamani, nafundisha mihoho kaigwira kamare tenkarakara na kuzambusi zangu nikirika mbuzi na ng'ombe usubuli bahati na rasu kamgwira kitu tembaka nafuga mbuzi kabisa sengira sinashala patsapatsa. Nalumira pesa zangu naziona, alafu mihoho kaenzi kushoma. Nalumira dede indeni sikuli nikanene na ye mwalimu. Nino baba sinda kwenda, mnanikimona na tetema. Indeni sikuli nikanene na ye. Anagosha, ye mwalimu kimona unahondoka. Kala kunda shoma na mbira, mana pesa zangu zinaniluma. Baba sinda shoma tatoka, mana tayo mati mimi sibira. Kala kunda shoma na mbira, mana pesa zangu zinaniluma. Baba sinda shoma tatoka, mana tayo mati mino sibira. Kala kunda shoma na mbira, mana pesa zangu zinaniluma. Baba sinda shoma tatoka, mana tayo mati mimi sibira. Kala kunda shoma na mbira, mana pesa zangu zinaniluma.